China की Hong Kong da Taratret Suba Asian Dalit Sahitya Conference Pangthokkhre Hong Kong University की Research Scholar Steve Chena अथोइबा मिथुंग अमदी भारतीय Dalit Sahitya Academy की National Secretary Dr. Yumna Mahendra Kumar na थौरमपु लोइनना AIR Imphal की Retired Director Dilip Mayengbam अमदी Retired Assistant Director Art and Culture Hobam Sitra Debina इकाई खुमनबा मिथुंगलेन सिंह ओइखी थौरमदुदा International Award सिंह लांथोकी Award फंगलबा सिंह अदुदी Hobam Sitra Devi Dr. Laishram Kamala Devi Dr. Sarda Mainam Laidik Yengbam Samarendra Thokchom Pramod Ngangbam Provido Ngangbam Inaumacha Samurai Latpam Kunjavihari Dr. Thokchom Tokyo Laidik Yengbam Tania Laidik Yengbam Bazita Ahong Sangbam Surendra Kumar Singh Amadi Telen Kechimeyumni Thauram Maduda Manipur gi Irang da Thawaina Pontha Pikraba Singhi Mafam da Ikai Kumnabasu Utki